Hak jing Leit ke jong u support Chennai. Mynsiem mentah ke conference jong ke Tamil Nadu People's Front. Uba Ardent mila basayamai Presiden jong keseng Voice of the People Party. Mentakas ngi ula plai poru banik jengo ia ke Megh House ke badan hapok Vellore. Laban kedua ni baka Megh House hapok Vellore ke ai ke jing syakri ni tagi paibak jong ke jela ke badik ban Sumar. Hak hospital ke badan hapok Vellore. Hak ni ke jing Leit ke jong u nak liang jong ba Ardent ula pej jengo ia ke building ni ke jing tai ke batai ke sarkar Meghalaya. Berkumjuru oleh kendu ia kinang pej bagi nang play jong kani ke Megh House ke badan hapok ke Jaka. Hak bawa kli pertheu neki ke jinglong ke jengman. Ia ke jing yo jaka sa jong ke brio ke ban Sumar ke Jaka bar khamtam ia ke jing syakri ke ba ana ke tagi pai ba jong ke jela ke balik manan kam se ke Jaka. Cheaper street, yes, so that we can accommodate more people. And come. This has to be prioritized. The government of Meghalaya has to be because it serves the patient, no? Lara ki simlun ye ki lara ki prakash ni sitai boleh mla pani ni. Mata pekat tangi ini ki festival ki fruit ye poya ka new ka ko mo bi. Invest no ni. Dah kini ke jenis jengok jeng upa Ardent ki babur ki nong tray berkumjur ki nong punya jeng ke Megh House apa Vellore ki dapat bau ki jeng smokeman bagi soskan Mynsiem ia ke jengon jawab ki nong ilam jong ke celah. Lalu balik menjengok ia ke Megh House support Vellore ba Ardent reply poru banik jengok ia ke guest house jong ke KGP sami ke benar support Vellore kanir ke ba ai ke jing syakri nam tagi pai ba jong ke jela ke badik baca Sumar siki hospital ke benar support Vellore. Hak ni ke jing Leit jengok ia berarti kini kiyeng de kelang jong ba Ardent ulai kenduk kerpang ru ia kinong pang ke baca Sumar sitai bekumjur ke bahiyeng ke basan ke jongki ban ai Mynsiem ki mungkin ko no begini ban pai no chal ke jong ke jela.